Dragi moji gledalci, evo mene opet. Dobro vi meni došli u moj novi video. Pa eto, nije mi bilo 12 dana, nismo snimali, rekao malo da me se zaželite. Pa idemo lagano u moj novi klip. Evo ovako, dragi moji gledalci, kao što sam rekla, danas sam odlučila da nam pravim krofne. Ove sedmice sam pravila 2 puta krofne na moj način, tako da su moji ukućani to rado jeli, pa rekao, eto da snimim i za vas jednu kako ja to pravim. Znači, prvo što uradim, uzmem, naspijem 400 ml mlijeka. Znači, to su ove moje 2 šolje. Evo ovako. I znači onda dodam ove 2 kaščice ovoga girmi suhi. I dodam tu jednu istu 2 kaščice ovoga brašna i to dobro promiješam. Znači ovo ćemo dobro promiješati i ostaviti da girma odradi svoje. 10 minuta nek stoji pa ćemo lagano krenuti da to lijepo radimo. Evo ovako. Pošto je to odstojalo, sad ćemo lagano uzeti. Evo da promiješamo. Znači dovoljno je odstojalo. Znači dodat ću pola ove šolje šećera. Evo ovako, sitnoga. I dodat ću pola šolje ove svoje od kafe ulja. Neko stavlja margarin, neko, ali eto ja stavljam uvijek ulja pa i ovaj ću put. Zatim ćemo ovo dobro izmiješati. Evo pošto smo dobro izmiješali, znači 2 jajeta ćemo dodati također. Dovoljno je 2 jajeta, ne treba više. Znači sad ovo se mora, ali dobro izmiješati. Evo stiglo nam je lijepo vrijeme, znači pravo nam je ugrijalo. Tako da sada nije baš jednostavno ko radi napolju. Ja sam u 4 sam jutros ustala, znači odradila sam posao do 11 i došla sam evo da napravim ručak, hrane, tako rekao i da snimim ovaj svoj klip, dugo me nije bilo, eto tako. Znači ja sam dodala sve. Sada ovdje ide 650 grama brašna, znači ja ću lagano dodavati. Evo lagano, znači dodavat ću. Dok ne dobijem onu smjesu kako treba, jel? Evo ga. Znači sve ukupno 700 grama. Evo ono mora biti ovo, pogledajte. Znači ne smije nikako biti tvrdo. Taman da se odvaja od ove posude gdje zakuhavate, a da se ne lijepi za ruke, jer onak je pravo. Znači možete vi manju sa jednom šoljom, znači ili jedna dobra. Eto ja uvijek pravim ovako 2 šolje mlijeka, zato što nas ima 3 u kući, pa neko dođe na strane, uvijek nekoga ja imam u dvorištu, naletim ovdje. Evo, samo da skinem sa prstu, jer ja to uvijek radim, znači ne ostavljam tu nikad. Znači to je to, evo, ništa više. Sad ću ja dodati malo ulja, samo malo da se tu
I znači ovo će ostati pol sata. Sad ćemo pokriti lijepo krpom. I znači pol sata ovaj će ostati da nadođe pa se vidimo. Evo dragi moji gledalci, da vam pokažem malo svoje ruže. Kako su go lijepo iscali. Evo, pošto je moje tijesto nadošlo, ja sam ga iznijela napolje, pokrila sam kesom. Znači, ako vam se žuri, a sunce pokrijete kesom, zavežete i stavite napolje, za čas posla to je tijesto nadošlo. Evo, pogledajte. Znači, sad ćemo lijepo prebaciti na moje platno, ovaj stolnjak što radim. I onda ćemo to lijepo pripremiti. Evo, lagano, pošto smo ovo tijesto stavili da ga radimo. Malo ćemo posuti brašnom da ne bi nam zalijepo. I uzet ćemo oklagiju i znači razvučemo ga. Znači uzela sam ovu oklagiju, nisam manje, ajde, tu mi je u kuhinji. Ništa specijalno, posebno, znači obično opušteno. Evo sada uzmem u svoju šoljicu i znači ja uzmem na sredini, evo ovako. Kad se peči da brže se ispeči i lakši bude. Vjerujte da nije teško napraviti, brzo, lako. A volimo to jesti. Znači ja izrendam i limun, ali danas ga nemam, stvarno nemam. Inače uvijek kad imam limun izrendam, pa ovo koristim, ali danas nisam imala, tako da može i bez njih. Sad ćemo ovo staviti sa strane. Evo ovako, pošto su ove moje kropnice nadošle, ovaj tijesto je se podiglo, sad ćemo lagano stavljati u ulje pržiti, pošto sam ja stavila ulje da se dobro zagreje. Evo polako. Ono mora dobiti žučkasto zlatnu boju, da bude uprženo, znači prebacit ćemo na drugu stranu, da s jedne strane bude gotovo. Evo sad ćemo pogledati. Ja mislim da je ova gotova. Još malo. Stavila sam ovaj papir, kuhinjski na tanjir da pokupi masnoću kad bude gotovo. Dovoljno je, ne treba više. Ova prva uvijek je probna, jest. Evo ga. Znači to je ova boja. Ja uzmem viljuškama ako ocijedi se. Tako mi je nekako. Evo vidite kako je nadošlo. Lijepe su. Sad ćemo smanjiti na broj 2. Evo ovako, dragi moji gledalci, evo moje su krofne gotove, pogledajte šta sam ja toga napravila. Hoće nam biti dovoljno? Ma bit će i da počastimo i da pojedimo i sve skupa. Znači tako jednostavno napraviti, tako lijepo, evo presjeka, pogledajte kako su. Mekih od uša. Ma nema šta. Znači, ko nije pravio krofne, evo pogledajte ovaj moj recept, danas sam pravila, znači brzo, lijepo, fino. Želim da vas sve srdačno pozdravim. Ko se nije pretplatio da se pretplati na moj YouTube kanal, podijeli, lajkuje. Pa ako Bog da, vidimo se uskoro.